Whakalawhala hea tuhane he te tole te walatala tu tupu ke lata mea haua nei koe aho ke uafuruma valuaki he mahina pelila. Kua pā me whakaosi tua i tau hingoa whakatū tangata viri he mta hiku he whahe tapu ka mole toko whae maanga ne kua whakamori ha lau tole tau ko tofa ke pule si tala haupe he taki tau vilianga ko Darren toho waka ko lau tolu hia kua eke tua i lau tolu mo tau eke pule maanga. Koe whae maanga ne kua uta tua e whailoanga ke he aho nei. Mai he ahua tolu he mahina nei kua whakamori tua e lau tolu hako e kakano. Koe tahi ne hingoa ne tuku mai ke lata me maanga vaiea. Ko ia e lilifu talisi tama talisi. Maanga ko hakupu. Ko ia e lilifu ko Ruchi Mautama. Pia foki ni moe lilifu mai i Namukulu. Ko ia koe lilifu ko Silepea Seone. Moe lilifu foki mai alofu te lau ko Tutuli Haka. Ko i tau lilifu ia ko whitāne tuku e whakamorianga ki he tau whailoanga ki tau tangata. Si mamuna ki foki ke whaiwhakatutālanga whakaku. Ke li te o ke aho nei ke lata me lautoru ia si ko lautoru ia ko e watali ni e tau lilifu ia maho nei ke whakatatoa mai e wharefono. Ke tau whakatakaanga tungana ko whakataka ke matawhakutu whanu tui. Kua whakamawhana tu whakalahi a Darren ke tau tangata viri ke watu a lautoru ke viri. Ko mena lahi ni ma tau matainanga tau mamatua ma tau kapisinga ke whakahutak. Ka eke ko watu ke viri, mai longa e tonu hia hau ke viri, mo tonu hia lautoru ke viri, si ko mena lahi ni ka ha ke ua whakalawelawe atu ke lautoru, tungana lautoru ka ha kai whakalawelawe atu ke a koe ka whinatanga ke viri. Ko mena ke ua fuki ka eke kua whaimana ne kua naka i maama po ke manako ke huhu, kumi mai ke he tau tangata ngahua, ke whai ngahua he whai tapu nei, po ke huhu atu ke tau whisa ngahua, ka ngahua ke hau whaiumu ke mau e laumatai. Ai whakasepe tau manatu, ka eke ku whaimana kua hepe pepa viri, na hae e tonu hi hau ke mua pepa viri fō. Si hae e tau langake ni kua takapau ake ni ke lata ma tau wahenga mena pihia. Kua mana ki tau vilianga ke kamata he matahola hiva he pungi aho whaiumu, si pāma whakaosi mai he matahola ono he a whiawhi. Tala haupe he a Darren ha haia i a lautoru ne kua maike ke viri whakamua, tō watu a lautoru ke he whakalere e tonu hia ke whakakisi ha lautoru tō si kisi whakalere tō viri. Pia whoki ni hana whahinga hua kua mamana ke lautoru ke viri whakamua ha kua lawe lautoru ke tau ngahua he aho whaiumu. Koe tāmina whoki tala haua i takitaki tau vilianga ko e whakataanga ni kua tuku atua ki a lautoru e tau tangata ne watu he lotu aho fitu. Ke mai ki a lautoru ke watu ke viri he aho whalaire, ha ko mailonga e whakaliri whanga ke lata mai aho ni tapua ki a lautoru. Ko e taha whai anga hau ne whakahoko ai ke hokio ke whahatapu ka moare ko e aho mahuinga i he motu mo e whakamanatu au loa ai e tau toru e tau tōmala loha Niue ne tuku rere tu mumui ke watu ke he whirakutaki whakamua he lalo langi. Toko longa lautoru kua mamohe alawhia he pauri he pō whalaire, si hoko toi ki a lofi ke maka kautau he kōmoa, he pongi whaiumu. Kua lahi rilifu he tauseanga nei me whakahoroanga he aho, si matalahi whoki e toko longa i a lautoru kua whakalataha atu ki ai. Ko ia koe takitaki he kautu koe Palemia, ko Dalton Takilangi mai hana toko ua, ko whakalataha atu whoki, si talahaua ia pehe kua lahi hana whakaue, ha koe tau mena mitaki ne bubui mai, ha koe na nofu mawhala tau toru ke hewa hānai. E lahi e matalahi whoki, ha koe whakawhituianga, po ke tau matutakianga, ke whakamanatu, tūmau a lautoru, ne watu ai ke pulakitau, ha koe lautoru ia, asi mo e tau toru e tau momui tau tonu ke mahu tonu nei. Ai whai mana ka hako e pihia whalakutaki a, hako e tau mena tutupu, mua mai e tau mena mitaki ke mahu nei, kai mua te milino ke he larolangi, kai mua atu ke whai nei a tau toru.
Koe i ki pule ne lewe ki he tau ngā hua whakakautau ko sonia tā langi, ne whakamatala ia ke hana fia ha ko mai ke kisia taha whakaholoanga ngā hua, ko kau whakalataha ki ai e whahinga hua leo leo, mo lautoru he Blue Light New Zealand, si pia whoki mo e mata kautau ha New Zealand, New Zealand Defence Force. Kai mua te tau nā hako ke mutulu ma tau whakahere. Kai wale mahaki ke ha mutulu e whakamakai mai tau se anga Blue Light. Tōla he matalahi. Nāwa. Mo i ore tōra atu, tau tōro osi, ne ono atu ke mtōru. Tōla he matalahi, mai nāwa ke tau whānau he tau tōru ne hoko mai hao nei. Nā kai ni he whāhi Girls Brigade mo e Boys Brigade, ka koe tau whānau he tau tōru ne tau se anga Blue Light Life Skills Camp. Koe tau nāwa ni mai whakau ke atua. Mi tai ka lau tōru ke kisia, mo i langona, mo i mailonga. E tau tupuna tau tōru, mo e tau ngahua ke whaasiha ke Niue. Ne talhawe ki pule koe tau le kua ke he lolo wela he larulangi asi nā kai mai ki ai he tau wakalere tau, mai whalo ta hukui ha New Zealand mo Australia ke whakalataha mai. Koe hukui wangahau he matakau hukui kautau ha Niue, ko Pamela tungi a kona, ne whakaue atua ia ke he whakatuwhono Niue me tau langamatai. Hanga au ke tau ngahua lahi ni ko mai ke whakatoka ai ke lata mai te waho i mua. Si pia whoki ni ne tahaua ia, ko mai longa whoki he matakau e tau langamatai mai he ofisa he ikipule. Mena whakamua ko une hake e tupe langamatai anga, mai he whakatuwhono, mai tau aho koutou he motu. Ko mai longa lahi whoki e hao a manako ke tau se tohi palana whakatoka-tokanga ngahua. A 3-year Niue RSA strategic plan, ua awhiua ono ke ua awhiua waru. Koe mga aho nei, kua mautua e draft he palana nei. Mai a manaki ke maupopo, mai tau hukui he tau maanga, mai tau mga whaua koutou, ke tuku atu ke whakatuwhono. Talhaua Pamela pehe kua pia whoki ai e tau manako langmatai, kua lewa whoki tu tāla ke lata mo e taha kaina, he tau hukui koutou ha Niue. Mo e whakamori taha kaina whare koutou Niue. Kua lewa e tu tāla ki ai, mai he tau tupuna ko momole atu. Whakau e lahi whoki mai ki pule. He matanga hua ke tau ulumaka, he tau tukuanga he tau tupuna koutou. Ha tau tōru kua lewa i manako, ke langmatai, hanei ku e tau mga aho e tōru tau. Kua talia ki ai, he whakatuwhono. Ngoi whakatuwhono ha New Zealand. Ke tause, ke mau, he mahina hau ke topa he tau nei. Pehe pale mea ko Dalton, kua mai longa lahi whoki he whakatuwhono i tau puranga mai tau manako he matakau. Mai longa lahi whakatuwhono e tau manako ia, mai lauri whakalahi whakatuwhono ke ngahua po ke turitope, ke lātai, mai tā kaina, po ke tā ofisa ma lautoru, si tonga nea ke rongana i Baimpongi, ke mnamua hea tā langa hawa e tau palana ngahua, po ke palana mtakau, si meke mo ia ke iloa, ko e pewhi hae lahi, po ke hawhi hamtoura a kisianga, ke hamtoura mtakau, mui mai ha mue tō kainea, po ke tō whāria tonga ne whakesi, ka rofi tai po tu whau, nga hoi gai, tahe mtanga hua lai. Nga hoi gai, kua mau toa e tau palana, ke he tau whaere, ka koe whakatauri nui ha, ke he tau tupe, ke whakamurianga e tau tupe, ke moa, ke tālanga ki. Koe hui komisina ha New Zealand ko Mark Gibbs, ne talahaua ia pehe, koe manga whaoa whakalataha Niue ki New Zealand, si lahi hana fia ke whakalataha ke he tau seanga pehe nei. Kua whakamawhana tua ia ke whakatumau e tau ngahua mita ke matakau, mo e tau whakaholoanga kua langamatai ke e New Zealand ke whakamailonga e tau tuanga mau he tau mamatua ni kua tanu ke he motu nei. Ko he kui komisina ha Australia ko Paul Harrington, ne pēa ia ko e tau whakamua nei hana he whakalataha atu ke tau seanga nei, si lahi whuki hana fia ke kisia e malolo he tau whakawhituianga ha Niue New Zealand mo Australia. Koe awhiawhi whakahoko ai e tau whakatutalaanga, whakakise manatu, mai whalu ia lautoru ni kua manaki ke vili osi ke he tau tangata he motu, po vili ki ai e tau tangata he motu, ko lautoru ia kua whakatu e tau hingoa mai manako ke nonofo atu ke he tau nofo ai ke pule motu.
kua wina ke o atua lau tolu ke whakakisi tau manatu ke whalu tau huhu ni ko mai ke whakatoka ai ke tātou seanga i matawai. Koe tau whakatutalanga nei kua whakamahau ni ke tau whakatoka ngā hua he whakatuwhono nea manaki ke whakafou he tau ka hau. A kua tua na hanperea i tau hiki ki anu matangi ke mga nei kua moi whakala ke langa ke tau haina ke tātu ki runga. O moi whakala ke tau se tau hila, tau vai, telecommunications ke whakantai o rata pe tau haina i aga watu ki runga. Ka tope tau haina ki rakea ke na nofo e tau tahata e vai mai. We are in infrastructure that are more as we ministry. So when we need to only back than me, how the ministry everybody back then on transform, which is back then by utility. We will department in what is be a that my Benmorton. We to the right. We back a warrior, the ball gay uses money, but to keep money. Well, I to be to war by all the barrel in my only really squad in here by here. So by coming out. He board the real home, get a majority of the barrel. We find. Family down that he finds recent boy for the father. Well, I think no more. I like the folk if I'm missing K. And he had that he thought. Mutually beneficial relationship. For my role, if I have the formal ke alanga e do whahoa na hua, ke poa ruila ala tū with the business. So my role, I can find what the price control board. Tau tu mau piai, kai aka ila foi tausi ang idea ke matakuia. Perapet am te di the whole with forno, father e poi den tong, more of the behind the sea bike. Perapet am te business fear other half of life son. Can they have a son yet? Wait till I thing of war. For the boy too big a lot of them about. See, we were able to find your own gate. If we come to the mountain, the whole business, you always get handful, more it'll be told with the fun. Our owner is here, see all full of them to father, quiet. What is the more around the pieces from all the good talk? I said, poor tapping for from the whole tool, they don't make it they talk about move up with them. For the last core, there's first, or how long they get sample. They don't other 5 business. Koe wala whakamua he whakaholanga nei kua manaki tuai ke whakatoka tuai ka usi te wala tala tutupu mo he whauru mana whoke a whiawhinei. Koe tau tala tu whakaholo he tau mamatua niwe ne nanof he motu ko New Zealand kua maike tuai ke moua ke he tau ata video ne poke ai ke he whakaholoanga ne whakahingoa ai koe matua mo koina. Koe tau whakaholoanga nei ne tā mata ei he matua ko whania i kiua mo e tau whakaholoanga he whahi whakakotama he motu ko New Zealand. Ne tau pēa whania koe tau ata nei kua mitaki lahi ke mo e tau tāla mo e tau tāonga mai he tau mamatua tuma moale atua lau tōru. Koe ka kano na tausia e tau whakaholoanga nei ke lata ia mai atuau ne hake mai. Si koe ngā hoha matūru na tause koe tutala ke tau mamatua ua fulu mawhae matua matūru tutala ki ai hangau ia ke helau tōlu tau mamui he tau ngaho mole ki tua. Ko tau tala tu whakaholo hangau ke helau tōlu tau mamui he nono whemotu nei ko Niue mo e helau tōlu whenonga atu ke motu ki New Zealand mo e manaka whoke matūru ke loa ko he ngoa e tau ko he whewhi whenonga helau tōlu he otu he hala tau wala ne mitaki he nonofo atu he te motu e ko New Zealand mo e tau wala nei mitaki he helau tōlu tau mamui kai mua atu whoki ke he helau tōlu tau ama mana kianga ke lata mo helau tōlu tau mga whaoa he nonofo atu he motu ki New Zealand mua atu ke helau tōlu tau whanau whahani mo e atu hau ne hake mai. Hape mahai ki koe mena tau ne aho nei whia pungi pōki. Longa lahi e tau tāla pa ke tau talahauanga helau tōlu kua whamabopo ke he tau ata video nei hangau ke tau mamui helau tōlu he wahane nonofo i Niue mo hiki atu ke nonofo ke motu ko New Zealand. E koe tahe e poa ma toko ua ne ai maa mai au he waha whakamua, kai loe o whakamui, koe motu pouri. Poa ke motu pouri. Koe motu pouri,
Koe tupi e ne uti ki Peretania, ki to tungia ki te whewhiau, o mnau mo i Peretania, LMS. Tōla he manako hako ke kūmi e ilo. Tunga ni pehe mai hako matua, leno tuturi e ilo ke monuina ai ni a koe. Si whakamakamaka o he whenautu koe whanua, pulotu whakakoe i Epsom. Whakahele tumu matua. Koe tangata ni he whai matua. Tau kupu wangau me tumu matua, tau e wahai longon tau e si ai mea, ka whana koe whakahele magita. Manatu, do whaitangat, whai magita koe Niue. O whano ki matamata kere e muia, manatu rei e whemeri. Anga o Palamata. Mau ai fuki o he nofi whasia tuai. Ai mai ke ale mong pungi ha kwa pili lahi de e taumata. Se koe kai whainga ni he matuwhiwhine he tau sea ki tau fua Niu Sea. E hana tuluianga i a whakalateo. Ko e tekitaki he whahe whakapuloa ko Trevor se ki ane talhaua i pehe kua mahuinga i tau talhaua nganai ha ko e tau mamatua kua mokoina ki he halau tūru tau manatu whakakisi tokolonga i lau tūru kua mamore atuai. Ai nā kai maua i tau tūru i tau wāta ia. Tūra he mahuinga i tau tāra tūwhakaono pehe nei ki tau tūra tau mamatuta puna. Ki maua he mangaho ni maroro tūru si whakaue ha kua pehe nei mena kua tausi. Si hahai e tu ata nei kua whakatāge ta mai ke tā e ki lunga e mui whakaproa he TV Niue. Si whewhela he whahinga uha kua lawhi ki lunga tika hai tō ata mai he motu. Hangaui hara tūra tō mamatua tō tāra tū whakahoro ki hara tūra tō mamui. He nonofo atu ki he motu pārang. Tōla he whiawhia he tō mamatua hako mai ki hela tūru ke talhau hela tūru tau tāla. Hangau ki hela tūru tō mamui he whai kiki. Hako mina I whamahani hela tūru ke whai mangaho ke tāla hela tūru tāla whuloala ke mui nonofo mai ke motu ni. Pihia ke hela tūru atu whahafuata nonofo atu ke motu New Zealand. Si manako la hela tūru ke toka hefe tau tāla ia, tau tāla tū whakaholo hela tūru, ke lata mo hela tūru tau whanau. Ka mamole ato la tūru, mai ke tau whanau, ke kiskisa ke tau wata ni, moe iloa ai a whalu walatala ke he hangau ke hela tūru tau mui he wahaia. Koe te wata nei kua mana ke whakakise he matahola whitu ke he TV Niue, ka mata he awhiawhi tapu nei ni hau. Pena ahatu tolo tau walatala tutupu ke lata bai awhiawhi nei, whakaue lahi ki amtoru kua mai ke ono mai, si tuku atu fō ke ha mautoru a tau whakamunuina ke lau toru ne kua mamana ke watu ai ke tau virianga he ahu whaiu mai whai tapu nei. No whaa ki a munuine po.